Yedi si de do so no kwasinsia ba enti de obon kwata no wo yi dada no we ni afia behwe na your online portal no nsema hodo bi nso eguso no yedi mu nsem ama ojeche kwasindie ewo ma fe referee ya na anu ada kwabra ne kwoboro no ya posifo akwache sa nipa no ewo mi bona osindie omni nyina ebedi ho enkomo ansa na no kwasinsia kura ne nkrata de na ese enhwesa nkrata no so eden na ewo mkwasi adwa happy birthday. Thank you. And then the other ni poso e wa hanom. Ti e kwa ni 10 because ye wie na dwumade kese ye dey anim no. Ya kwa akodi. Eno ya dwumade be ya. Anochi waba adwa sewa enya 22 years. Excuse you, and I am 31. Enti 22 years no. Ya top no ne. Eni aduane. And sense enti ano pay started with breakfast. Tie de wie ya na se edemu anesa mu amopon awia no mopon betimi akọ because we did breakfast na awia fo na ba be di lunch no na omo beba nwure no abedi supper yes so me ni breakfast na ntemu ntwen supper cause ya kan ya gi numbers ni nyina free HR yes any day S7 osumo mesra opon wa ebotu akofie opon ese obi die na ubedi no any breakfast e me di lunch opa ye ma breakfast na rejected say wo twen lunch and there we secure na say wo di breakfast atena mu a be di lunch e di supper aso so de esrew na bi ya kan numbers na de eba e bi embroso ajanya minshira onshira monso onyo kese amen omo akoma so ade emrem amen omo amoma so nya de ntia watamfo amen ne bonefo be susu adwene etu ho na mo atia ya mema na basa kese no enkuntia o amen omo na mo nyam hye kese nye kese wo so obeye kese a chense ne wuti ya menhyira amen no nhyira wasefo o ma wonsre ansa na wadi omo wasefo nya osomfa so ne wiase nkase there was once a notch waba adwoasewa who just passed through and her impact felt like over 100 years. Happy birthday once again. Thank you. Ajwa me hug you. Hey, and I critical. And I critical. Okay, nti be share juma na say Ajwa. Ubo even else ne so yes. Any boy even else said so. Yes. I said my mother told me I was born by mistake. Says wo hunu ne papa no. Ajwa na no me no gina me kan say me say DNA test no. Ya yentu ebo ase kakra. Asembi sime na memo hospital ne din. Me hu obi aso apene bada. Oh hospital. No nsa me kwa wo sahene na me hu se nurse ni bi ana midwife bi. Mere negligence kakra bi oba betima kodi baby. Yes. Because me from theater. Me free theater buy no. Na me ba ne wo niku. Sa neonatal intensive care unit no ubie pro no a enkwada ne gu ho bebre na obi esu mebusa o mo hwem kwa se enti moda ankora nsu o masum because obi e kam ke o ke nti asenso dia ne se ya tro di ne de tag no abonensa enti de bia me ka se die ne no se moye mema ne wi aya monya ma ne nso yento yebo yento yebo ya monya ma ne nso yes eye se be ma de o ho no mu a bon sa kwada me na me hwe ni eye me ba but me say me hu no obi a ya swap ne bada echa kwada na nya oba ne de ono so onye be ma ne de after see CS and normally say o me CS ni wi ma ne to ba ha o ye mre them guys I spent like 4 hours yes nti me free ho ba na me be di kan woni ku na that day CS no do so kakra nti no no say yi ma me ni free one term a man be rest on the ward near the bull Friday echo obi adwene ni akata ne kunu mai yesa show eti we ni se papa no gigidem no kokoye die na emfa one ne yiri benya issue samiri na famachi but ebia na enye saa na tie so yes emema yemi ani na ho yen hwehwem ense kura na yehwem ne ma but enima bi esisi hospitals no se wa mo wani ana ho no mi ya wa hwa no oba no be kontokwa se bia
Faso bi na me bude kwasi ya me ka se sebi mpreduasa wotimi kura hia bontinsu ni a wuni mu ne da wo hia bontinsu ni a wuni mu ne da mpo timi fa no so obi horo ka o ma okeke o hwe na ho keke a wotimi fa no kwetena ofie ma na aduane di wo fa no kwetena fi wo ye na adwuma ba se na ho no bi akora de o de ma no ne school fees a wutua enti so oba a wo de te di akora na be ka be mo aye wa bi so o ma me nko hwehwe mu hwesa ye me ba na asa nye me ba but my mom told me I was born by mistake. Baby, I say apart from omo asada wari a omo peba. Yeah. Akoda bi by mistake. Oh yes. In fact, apart from omo asada wari, wa wari awi a wo peba. Yes. The one wari ya obanyim bia by mistake. In fact, we be man na wari na oba ka kire o say onyima no matter your financial status that day o yembe show. Yeah. En fa so sika se Dangote. Awarefo bi kura no apana ne atena se ahu se ye ma ye ho mfinhia numu ansa na yawo. Nti onu mpo kura no ka kire ne se wonyem a na ye mu hye no. So de na wo pa ye wade. Wa no wa ware na ware na se o yesi wonyem a wa se na ye ka mu a ye ka mu a onware ye. Na no oba te wo no. Mesu wo sika se Dangote no oba ne fraud that dey catch us say menyem a yem show nyise modro enough more nyise emodro esu ni moja na edi afra enya de ketwa if one else taking it easy that na make us name the full situation but on taking it easy yeah na make us say in the quest to find the truth yes yeah yensu ntiatia nipa na so in the quest to find the truth because na raise argument bi wo newsroom na make us say ebi ofiu say on at a point okay say wo boss bia na ne maame buafu yeah akoda bia was circumstance a surrounding no yeah obaten bia was reason intia or person keep certain things to herself sure make say obi one more wo ba oh but ebi akoda no kwana ni bone so a ade bia ne papa ye no bi circumstances bia ya around inti de bia make say we make say yesu ano ekom ohia ne ahokyere nti Adam ma me bete se mpapa mpere ne me bro ye different. Yeah. Me nso ma me papa mpere twen o. But Adam ma me bete se me papa mpere ne no me akwada no me bro ye different. So what be kwa say aduane. Childhood trauma I know it is real. Yeah. But Yvonne shouldn't make that mistake because otietia ne ma me na so kakra. In the sense say as a single mother. Ohwe They be because what if her mother was raped? Yvonne. And what they wo ye. Don't be too selfish. So we dream won kwa na me maame nka nkire me. Make us say wo boss bi akwa because we pina obi boss bi na e ma wo ye kekakeka no. Na say yawo ewo. Enya no kra nyina na ye ka. Na ye ka. Why? Yvonne. Asem bi wa ye di ko wom. Me so Badwam ne koma Yesu Kristo no. Na enya so wonye ebone o. But Yesu had circumstances around it. Exactly. So jitum say ampa ye bone a e straight away yesi na bo. Yes, exactly. No so the nyansa bro nyansa nyina so ye adwuma onware ya wa we studio no so be single mother ni bi ebia no ono de wa bobra na wie enti onhu ya wo no nyabotre why enya no kure nyina na ye ka you feel say you are pouring it out but niema wo dey say no en market wa amanfo bi to social media wa kan kro wo bie ni wo be ready so be na wo ye none of them is ready to go that length yeah wo kono nyabotre eye painful Bakore nyamia ye wadom Yvonne e nyakopon de wasi e di ebiem kwasi de bia meka se e di ebiem obi wo papa no obedi kura den eja wo tena se ma obanyini behwehwe obi a no sabi Yvonne na se obi wo papa o ni obedi baby obeda tare obehyen to mo de bekata no na jude so mu ene nso to no hyesu brata metoye a wo de amanfo se ta baby akora kora beda kura den o papa her mother is a hero nyamia dum de waba bedum pempensu a wodrin o no maame anton wo wanto wantwene onyin se on despite maybe the pains or go through wanyi wanto wantwene se ne okoyi se akode de to twene ye no in the quest of finding your father you have been ungrateful to your mother why unyo bia mane ka we nchiro but buku ne watwere ba hwene ye yesi abaya de bo tachi no ye de bebo ba so no so one hwe na one day onso be ma ye die ne test na ankoye ne dia baby na se ye betena o me na ye bibi why Tobo. Kwesi like I was saying, me say bema wotena se ma ne banyini behwehwe no no. Na so ye kwado to. Onye bema. Re ya meka se bema de.
se woni sika kra na anyem oba enya odia ba oni pefe pasa pass mo oba kemenim ho bia gitum tena se nya wadwen se akora ni nyina beba se sempoa no nipa na ni be so ehun se abai mai wo bia enko be ya kyese ne wo ye man one city man 3 cities man hunu se na situation no etie na wamfa kwa me despite ensusu why mususu nye kokoti asantefo no nyima asantefo nukrofo bia dress so the boga na bosia e dey asema nso rent kra untwia mesi papa bia madi twia no je captain na saba akohye ne botom wo ba aso betima to airport o bo bani umu hu fieretu aso betima to airport eso ni ba bi da o hwe ni ye oni ba bi da okodo ba we je kakra no okodo ha kakra aso betima to airport ladies na bebre hwe man pepis na fameko campus kina bebre kra ni mattress da so mattress omo ye be du mienu ena omo da pizza jumbo size na wo je no eto mattress right obeji iPhone na kita beji iPhone akoda fo mama dwum ya yakotifo na sede de yawie gyache kwesi de so say ya atoli je no nyankopon ya adom aye wo chena mo be dise afedi opani Charles Bisiu yes when you reported to the office of the special and you see a chin na man bill yes no chin emu say na we on say na no na ye ka ho asem sports so say ya ball awie na kwabra na etimi chi referee ebu na ama referee da just what tin mu enye ye no wakam ya posifo akwache no no mini match be of course referee be pon no gina touch line na taxi esi ho yeah ne be ready na no taxi go be agba do na taxi mu obo pe no to abeneto ona ekro no in fact no nim ne be sinti no but baby ya do Ghana football we shouldn't be entertaining this and this you do ha it's not the best yeah musu for emotion share football no mo boaje usika kese credit ni nyane mo yem na mo support ya na mo say obi tuana omutu adi usana obi oto na otia na otu Cristiano Ronaldo ai ena na Ronaldo ko te brofu kakra na Messi bita no odi twi Messi o say next time so nyabo no say o de call left na say what do you want £1 an hour in fact a second get your commentators we are brutal tie too merciful Messi next time nyabo na cross ko Musu ni nyina oje for time Messi get £1,000 bro fuka be kakra want who the chi the new crusade guide abokata ensu area how to chief fight kumwa fete over land kaso potemwa enyanwanwa yabani ebekoro Ghana's economy recovering faster as IMF commend finance minister government over prudent management. Artificial intelligence will make a difference in trade, McDan and so they can say court charges Adom sub chief with stealing yaso hina kobo krono ko adu e dia bo hina yenka se waye ko adu e dia bo hina se wakobo krono ntimpanfo bu ni se wo kronfo se ko de butia ne dia e ho ne agitum se wo kronfo yes for now the yesu se wo ye kronfo ba court nya butia ne dia o ye nana kronfo okay sana really na wi exploring the benefits of 2022 close fishing season New Crusade Guide Abokata and on Daily Graphic and Sunny. High Court rules on Kwesi's trial timelines tomorrow. Constitutional review chief demand more powers. Emudu na betu galam say nananom yemfa ma mombo kra na yeden. The mama mudu na betu galam say 40,000 barrels boost oil production. Tullow partners now drill over 100,000 per day. Wow, nice Ghana oil, you know. Yeah. Economy 100,000 barrels per day. Wow. Barrel is ankro. Hey. 100,000. I don't find some year a juma bese. A juada to fiada nkua. Ombetu bese 2.4 million. Within a month. Wow. Yeah, Queen Asoban. Afrezin Bank Springfield signed $750 million loan agreement. Charles Bisiu arrested. Granted bail. Daily Graphic. Daily Guide. And so the Kennedy shakes NPP in flag bearer race. Hey!
eno ko yeah since I didn't know can Japan ni Baumia no competition na ye tight hey Adom yeah eno can di Adom on say omafo do no ape obi a omo susu se otumi ka no kore yes set san kora no a wo beka emfa won say ye na manyokuo ana se eye obi said your can pepepe wo position no sa na wo can pepepe wo no anaban mu enti bibi said has really worked for him and it will work for him and no Adom ne doso but omfa nya batwo no because I say fear delegates I know so and can say I also do not delegates here I hope so I hope no but I don't see say Adom no ko say ya as a sadwin because my delegates say and I be to be say you because Kennedy dey say no a ekwan nim no ayama o chale ni panya baby ka kwa no say ke mount screen yeah na bi hwe na chire ho because na bi wo no Japan akompre kono no last minute a decision yeah what the atwa fam sa wow akompre kono no wate we do him mechiao ima no him e was as ready mechiao Edie. Ejuma no wo for mankasa. So o man baase de. Because say ne baase ne de adwe de ne a. Baase de ko so. Baase ne kwa nipa no ompe wasema won ha no fro baase ma. Na aka konya konja no ende. De no benya free so. Me se nipa kraje tum se me medi wa chifri kuma se abankran a. E kire odo ye o de ma. Nipa no wo ma. Yeah. Hey. Ground so near solid. Yes, with a job day ground. Ankasa. Ejuma na ankasa wase ho. But me feel say na come for say no ge kan nsem because ebi mu so suro. That baby. Esa wo jack na Japan no be mampania. And we beto agya no national security meeting and the cabinet decision TV so Adom TV Tuesdays there. Let me tell you something. Okay. Panyini bia nim ne donkum from the lifa. Yes. Let's not get it twisted. Okay. Ken ye nipa bia. Okay. Kopem se ade no waka cho se kwasi echia wanfi no on kan bebre wo koto wo abadifa ken Japan de no yes okay enye so 15 ya no obeka wo but wo hwe wa ade no de kwobonkum dodo okay watia okukua mu a emfa kofo bu watia mu nipa mu a e na omo ni ba omo so enye so 15 ya no waka na ni muzama se no kan na waso wo kasa gaga na hazenka butu Kennedy ohine Japan he knows what to say at what point in time and this is the type of person we need right now. You hear the betimi a hate the Donald Trump exactly kind of president. Masa kwatenase. Okay. Begina ho enya so asem. Debi. Enya nuane abusuase. No conniven family we de me nuanti. Wonya de. O mampanyi dada jari suban ni bia. Okay. Utimi giso toro woni pem ho akwatenase. Pepefe. Yeah. And it puts them on their toes. So wonya panyini bia otimi tia o so bia mpani be kan wodi pem. When so be hu say can Japan for pass as minister. You dare not. Me say mampanyi dada badun kwa be kese sotro obi je no ho no waka chese station no waye. Afọ bai afa na mu sisa nua ebegu. Ewurade a. Ti panyini say wa appoint o na say Kennedy ohine Japan. Ade be che no na wo picture gbabo. E je be His Excellency Kennedy ohine Japan at UN General Assembly meeting. Exactly. So na my address. Exactly. Ghana Link grants OSP Icons platform access. Dr. Negdanso AJ Enfuni Ewa Ora Abiam Enonom. Minority attacks Baumia. Maintain free SHS at all cost. Child Rights International Bright. Ena eka ni say daily guide. I don't know. Ebusia ye dis here na ayaya wade de na kai wo say ye koya no agokansie beba na atrase na kobotwehwe ahodo bi ho no me ye free ho no ama na asemi di ka beba kwasi purpose forum. Purpose forum. Na ya wada. Yes. Nti ye beginam na ye di ama bedwam se ne ye basisia.